Avui, Pablo i jo hi pels carrers de València, concretament així a la zona del Mestalla, que tenim així a mà esquerra, que està jugant un partit contra el Sevilla. Però nosaltres estem així també amb... Enric, que és de... noves generacions del Partit Popular de Castelló de la Plana. I amb ell anem a gravar un tema, Pablo, que és molt, molt polèmic, sobretot últimament, no? No hi havia a València... Radicalismes. Enric, avui tractem radicalismes. Un tema un tant especial, no? Què és per a tu un radicalisme? No, per a mi un radicalisme és qualsevol cosa que intente aconseguir o canviar alguna situació d'una forma poc convencional i amb mètodes una miqueta extrems. Pots posar exemples de radicalismes? Per exemple, el futbol per a tu pot tindre una part radical? Jo crec que sí. Tot en si és transversal, però la transversalitat es trenca quan entra en xoc les ideologies d'un costat o d'un altre, i sempre n'hi ha radicalitat. Al futbol n'hem vist, per desgràcia, molta radicalitat en alguns grups, en tots els equips de futbol. I, per exemple, a banda d'ideologies, anem a les corrents religioses. També hi ha radicalismes per ahir, no? Sí, clar, n'hi ha molt de fonamentalisme, tant a l'islam com al judaïsme i al cristianisme també. I partits polítics, per exemple, Vox, últimament se li està tildant de radicalista. Tu què opines sobre això? Jo concretament Vox és un partit de dreta. Jo, tant com per a dir que és radical, crec que és conservador. Part de dreta conservadora. El problema és que millor a Espanya no havíem tingut este concepte tan a primera plana fins ara, no? Perquè havíem trobat el Partit Popular, que és centredreta, liberal, i apareix en l'escenari polític un partit nou que es diu Vox, que és una dreta conservadora, de tradició catòlica. Aleshores, a lo millor és una confusió de termes. Jo, personalment, no puc parlar fins que no veig realment més enllà del seu programa polític què és el que porten endavant. Radicalisme o no? No ho sé. N'hi ha partits radicals de dreta i d'esquerra? Sí, jo personalment consideraria, per exemple, Espanya 2000, un partit d'extrema dreta i radical, però perquè va molt més enllà en certs aspectes. També en l'esquerra n'hi ha alguns exemples. No crec, per exemple, que Podemos siga un radicalisme d'esquerres, tampoc Vox. Com tot, jo crec que és qüestió de temps i anar veient. Jo crec que és una qüestió molt política, pel fet de que una persona de dreta entendrà, pot ser, el radicalisme sols en un sentit, i una persona d'esquerra el mateix. I crec que no té la suficient consciència de que el radicalisme no té una ideologia fonamentada, sinó que és radical, és extrem. Potser la gent té més tendència a considerar-lo en funció d'una ideologia, bé d'esquerra o bé de dreta, que al radicalisme en si. Anem a veure. Enric, ens acompanyes o què? Anem a veure. T'animes? M'anime. Molt bé, anem. Creus que en el futbol pot haver radicalismes? Opino que sí, o sea, un radicalismo para mí es una opinión como muy en el extremo, que no soporta otro tipo de opiniones, por lo tanto no deja cabida a otro tipo de opiniones. Yo creo que hay que medir un poco los radicalismos. Está bien que la gente se exprese, pero ¿hasta qué medida? Creus que la Curva Nord, per exemple, és molt radical o no? Com a aficionats ahí o no? Yo creo que como todo en la vida hay personas y personas, gente que tendrá una ideología más extremista y otras, pero bueno, yo creo que la curva es animar y ya está, después no hay que entrar en las personas, sino ganan. Molt bé, Jo, moltes gràcies, Muchas gracias. Vale, adeu. Ara no trobem a ningú, Enric, que mos conteste. Perdona, com ha quedat el València? 1-1. Qui ha marcat pel València? Papa, qui ha marcat? Ja cabí, el defensa que acaba d'entrar. I ha sigut una bona jugada o no? Jo havia previst el gol, però Marcelino s'ha salvat del tipus. Molt bé, molt bé. Què t'anava a dir? Tu creus que en el futbol hi ha radicalismes? Jo penso que no, hi ha molt poquet. Ara hi ha molt menys. I en la resta d'esports? Alguna té algun més. Per exemple, quin esport creu que és un poquet radical?
Pues yo qué sé, pues es que no sé qué decirte en este momento, però... Més que el futbol, ja no. No, el futbol, on no n'hi ha com així molt de policia i molt de control i molt de civisme, n'hi ha un poc més de radicalisme. We've been together all these years together, and I remember each and every day. Still want to kiss you desperately. Mira, estamos preguntando hoy sobre el tema de los radicalismos. Nosotros venimos a divertirnos, a pasarlo bien. Hemos hecho amistades con gente del Valencia. Ahora nos vamos a tomar una cerveza con ellos. Nosotros venimos a divertirnos. ¿Tú crees que, por ejemplo, en la religión hay radicalismos? En las religiones. No sé contestarte, hija. ¿Crees que hay religiones radicales? No sé, hija, no sé. Yo soy cristiano. ¿Sí? ¿Y en el cristianismo hay corrientes así un poco radicales? Antiguamente sí, hoy día creo que no. Yo creo que no. Muy bien, pues que te lo pases muy bien, ¿eh? Bien, gracias. A ti, adiós. Penseu que algun tipus d'esport pot haver una corrent radical a partir del esport? No entiendo nada, yo... Ah, no, vale, pues me paso al castellano. ¿Crees que en los deportes hay alguna corriente radical? ¿Que un deporte puede crear un radicalismo? Hombre, no lo sé, sí que hay los ultras, tipo ultras, sí que, no, pero que últimamente sí que está un poco más erradicado. La liga lo tiene un poco expulsado, entonces... Pero vamos. Si hablamos de radicalismos, así cuando os digo radicalismo, ¿qué se os pasa por la cabeza? El miércoles. Por ejemplo, en el Camp Nou estuvimos el miércoles y sí que en el minuto 17 en plan canta independencia, las banderas que hay, siempre todo lo habla en catalán, nunca en español, en castellano. Dime. Que nada, que estuvimos el otro día en el Camp Nou y que si el himno de independencia o lo que sea que canten, las banderitas, no sé a qué viene a cuento en un juego, es que es un juego. En el movimiento independentista te parece radical, ¿no? Hombre, por supuesto. No lo entiendo, la verdad. Pero no se manifiestan pacíficamente ni No nada. entiendo ni la raya que tienen ni la ideología, la verdad. No la comparto. ¿Son radicales los independentistas entonces para vosotros? Hombre, hay dos. Yo creo que hay un tipo que sí son radicales, pero hay otras personas que pueden hablar cordialmente. Tampoco tiene por qué ser todo radical. Tú estás a favor o en contra, pero siempre, yo que sé, un poquito de respeto. Para vosotros no es respetuoso que saquen esteladas en el Camp Nou, ¿os parece un poco radical? No viene a cuento. Intentan meterla en el fútbol, que es un medio que mueve muchos seguidores, entonces me intentan meter la política. Por ejemplo, nosotros estuvimos el miércoles y había miles de seguidores chinos de todo tipo de nacionalidades y entonces le daban una estelada y era como, claro, a ellos les dicen muévela y ellos la mueven y no saben, y nuevamente a lo mejor de 70.000 personas que había, 40.000 son turistas, entonces pues... ¿Se aprovechan qué? La ignorancia de la gente extranjera que no conoce realmente la situación que hay en España. Yo los podría respetar, pero siempre y cuando también respeten mi postura. O sea, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que ellos quieren, ¿sabes? ¿Te has sentido alguna vez irrespetada por ellos? Hombre, por supuesto, yo creo que Valencia es Valencia, Cataluña es Cataluña, Extremadura es Extremadura, Madrid es Madrid, y no me gusta que me mezclen por el hecho de quizá lo que ellos creen hablar la misma lengua y lo que ellos pretenden que la gente crea. El tema que estem tractant avui són radicalismes. Quan se vos passa això per el cap, què se vos ve a la ment? Fanatismos y no sé, gente que no controla, que no tiene límites, que se le va las cosas de las manos. El que algo te guste tanto y el que se fomente, pues al final acaba siendo muy peligroso. Depende de cuánto fan eres, supongo. Per exemple, el moviment feminista pot ser radical? Puede serlo. ¿Es radical en sí, el feminisme? No, en sí no. O sea, yo creo que hay de todo, pero puede también radicalizarse. Yo creo que en todo puede haber extremos. O sea, si se llega a un extremo puede ser muy, aunque sea una cosa buena al principio, puede llegar a ser muy peligroso, puede llegar a mover a mucha gente y esa gente... un pequeño grupo de ella, no digo toda, puede
puede hacer cosas, bueno, no sé, puede hacer cosas bastante peligrosas. Tendim a pensar que tot el moviment és així per culpa d'estos quatre, no? Pot ser? Sí, efectivamente. Quan vos dic radicalisme o que una persona radical, què se vos passa pel cap? Pues una persona extremista que no sabe, que solo piensa que lo suyo es lo bueno y tal, y eso. Y que no da paso a cambiar de opinión y a que la gente se explique porque no tiene la mente muy cerrada. A ver. València, sempre amunt, els millors. Amunt València. De València al cielo, sin escala. Vale, amunt! Amunt! Ay, se me ha... Posar algun exemple d'un moviment radical que te vinga al cap, aixina. A ver, es un poco... Pero Vox, en estos momentos tan... Que no dan... Que tú les puedes decir misa que ellos no van a cambiar de opinión. Així tenim Enric, que crec que pot defendre-ho. Bueno, en alguns temes pot ser que tingui una opinió prou forta, però al cap i a la fi això és la política, defendre una opinió amb conviccions. Radical o no, jo crec que seria la forma de portar-lo a terme, però bueno, és com el que he dit abans, cal veure què és el que fan, però donar un bo de confiança sempre en aquell saber fer i després poder valorar. Como lo de vemos y luego hacemos, ¿no? De la peli esta. ¿Penseu com Enric? No sé, no mucho. ¿No vos agrada Vox? La verdad es que no. ¿Y por qué? ¿Puedes explicar un poquito? Porque me parece no sé, demasiado tradicionalista, muy... que, no sé, muy... no sé, que no me mola, la verdad. ¿Y a tú te agrada Vox? Hombre, las ideas que defiende no me gustan mucho, la verdad. Pero bueno, cada uno tiene su opinión, entonces yo respeto las opiniones de todos, pero lo que pasa es que yo tengo una propia. Penseu que, per exemple, moviments com el feminisme són radicals? Yo, en mi opinión, no, porque yo me considero feminista, ¿vale? Y yo creo que es un movimiento que en estos momentos es bastante necesario y que si no se lucha por ello nunca se va a llegar a ningún lado. Sí, pero a ver, es que yo pienso que en todos los movimientos siempre hay una parte radical. Y es que eso es así. Què dius a la gent que diu ni machismo ni feminismo? Pues que lean un poco del libro, se lean un poco y nada, que investiguen un poco porque están bastante equivocados. Feminisme o masclisme? Què opines sobre això? Feminisme. No, perquè també una confusió de termes, que és que al cap i a la fi jo crec que tots els radicalismes venen per la desinformació i la falta de coneixement de les causes. El feminisme és una causa necessària, el feminisme no busca altra cosa, que crec que qualsevol persona que tinga una mare o una germana o amigues, és natural que tu vulgues pues, igualtat, no? I jo el feminisme l'entenc com la igualtat dels sexes. I, evidentment, no la n'hi ha, salarialment, socialment, ni políticament. Això no vol dir, com molt bé ha explicat aquesta xica, que dins de tots els moviments, incluït el feminisme, n'hi ha corrents radicals, i en el feminisme no, pues no vaig tampoc a fer sponsor de cap corrent, però jo crec que n'hi ha formes i formes, i jo crec que tots hem de tindre consciència feminista, però bueno, la moderació sempre és un punt a favor per aconseguir les coses, clar. Molt bé. Avui despedim el nostre vídeo així, a la parada de metro d'Aragó, amb Enric, de noves generacions del Partit Popular de Castelló de la Plana, i li anem a demanar, què li anem a demanar, Pablo? Que subscrivisca, perquè ha vist jo que no està subscrit, això em pareix molt mal. Enric, per favor, una subscripcioneta per donar exemple, no? Per supost. I a més anem a activar també les notificacions per estar al dia de totes les novetats de No hi havia a València. Que guai, Enric, molt bé. Per favor, vosaltres també, una subscripcioneta. No hi havia a València. I vos esperem en el proper vídeo. Adeu! Now the place, now the town, memories lost, but for now, breathing.